Yohana 15 umurongo wa 16 ibyo mubyandike. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Simwe mwantoranyije ahubwo ninjye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. 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 Je vous ai choisi et je vous ai établi. Nuvuga ngo rero mu muhamagaro ni Imana itoranya kandi ni Imana yetablisa muri ministry. Ni Imana ishira muri ministry. Ntabwo ari abantu icyo baguha gusa ni inshingano, ariko abantu ntabwo baguha umuhamagaro. Ibyo mubyandike. Abantu ntabwo baguha umuhamagaro uva ku Mana. Abantu icyo baguha ni inshingano. Muri umuhamagaro w'umwihariko turareba icyo bita le degré de responsabilité devant Dieu dépend du niveau de l'appel spécifique. Ngo uburemere, amen, uburemere bwa responsabilité haba mu muhamagaro haba mu nshingano bituruka ku rwego rw'umuhamagaro. Buriya responsabilité mu mihamagaro iratandukanye. Mwabyumvise? Imihamagaro hari imihamagaro mito, hari imihamagaro minini. Rero ibyo nibyo bigaragara muri Matayo 25 kubyerekeye amataranto. Matayo 25 some ku murongo wa 14-15 ko musanze muhazi. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Amen. Mwandike uko umuntu ashoboye. Kubera iki? Chacun selon sa capacité. Kubera iki? Kuko si bose yahaye 5, si bose yahaye 2, si bose yahaye 1. Kubera iki? Ese abo bagaragu be nibo bahitemo ugenje ndashaka 5. Ushibuje niwe wabisemo. Ati uriya ndamuha 5, uriya ndamuha 2, uriya ndamuha 1. Nazigera kubaza nagaruka akubaze wowe wahawe 2, akubaze izingana n'uwahawe 5. Niyo mpamvu yongereje hariya ngo chacun selon sa capacité. Nuvuga ngo Imana iduhamagaye ibizi ubushobozi bwa buri muntu wese. Amen. Nuvuga ngo intumwa ntizabazwa kimwe n'umuhanuzi gusa cyangwa n'umuvugabutumwa cyangwa n'umushumba gusa cyangwa n'umwigisha. Buri muhamagaro ufite level yawo ya responsabilité. Mwabibise? Reka mba urugero rugoroshye. Intumwa ibikuriye imirimo migari. Sibyo? Intumwa Satani nayirasa ikagwa mu byaha. Ingaruka zabyo cyo kimwe n'umushumba w'itorero runaka yaguye mu cyaha. Impact simwe. Kubera iki? Kubera yuko capacité nizingana cyangwa mu mvugo yumvikana amataranto ntabwo angana. Abaroma 9:16. Cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete bigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Amen. Amen. Nkuko umuhamagaro rusange uva ku Mana, n'imihamagaro umwihariko iva ku Mana, kandi ngo nibiva ku bushake bw'umuntu. Umuhamagaro ntago uva ku bushake bw'umuntu, nishoboka, ariko inshingano zishobora kuva mu bushake bw'umuntu mu gihe uwo muntu ubushake bwe ari ubushake bwiza, atabindi bintu agamije.
hari umuntu witwa Arkipo muri Bibiliya, yari afite umuhamagaro mu myamagaro y'umwihariko. Hanyuma Pawulo ayoborwa n'Umwuka Wera kwandika ngo mumubwire Arkipo dore ibyo yamubwiye, ko yari kure amutumaho message. kandi muzabwire Arkipo muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu uwusohoze. Amen. Mwabyumvise? Uyu Arkipo afite inshingano cyangwa afite umuhamagaro? Kuko bamubwiye arinde ministry. Nivuga ngo ari muri abantu b'imihamagaro. Bavuze ngo kugabura iby'Imana ntabwo ari inshingano yahawe n'abantu, yarahamagawe, ahamagarirwa ministry. None bamuguye gute? Ngo agire gute? Prends garde, wirinde kugira ngo ugire gute? Soze neza. Amen. Mubyumva se? Bivuga rero iyo umuntu akorera Imana mu muhamagaro, Edith Archipe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Nuvuga ngo iyo umuntu ari akora Imana mu muhamagaro, usibye ko haba mu muhamagaro yaba mu nshingano, ni ngombwa tukwiye kubikorana umutima wo kubaha Imana. Ariko iyo bigeze ku muhamagaro nta mikino, kuko ingaruka zo gukinisha umuhamagaro zirakomeye. Babizi iri jambo ntago ribwirwa Arkipo gusa, ribwirwa abantu bose bafite imihamagaro y'ukuri, bakaba bari mu Imana by calling, bakaba bari mu Imana mu muhamagaro. Bakwiye kwitonda, bakwiye kwitonda. Babizi bakwiye kwitonda, kuko umuhamagaro, impamvu twe kwitonda umuhamagaro, gukorera Imana nimba twarahamagawe nayo. Ubu mumaze kumenya difference, sibyo? Dushobora gukorera Imana mu nshingano cyangwa mu mihamagaro. Hano rero umuhamagaro ntabwo ari Arkipo gusa abwirwa, abantu bose bari mu muhamagaro, bahamagara bakorera Imana mu muhamagaro. Iyo Imana iguhamagaye muri ministry muhamagaro, uhinduka imbohe mu mutima. Babizi ntabwo wagira gutya mu gitondo ngo ujye nshaka kujya kwibera muri Amerika uri hano mu Rwanda. Nubwo wowe ufite ubushobozi bwose ntibibaho. Nimujya mumva babikora agatitoro n'ibiki yose ngo agiye kwibera muri Amerika. Niyo mbona ababwiye ngo byinshi ni Ismaeli gusa. Paulo aravuga iki? Aravuga ngo lié par l'esprit, ngo mpambiriwe n'umwuka, ngo jye imbata ya Kristo. Umuhamagaro urakubata, uraguhambira, ntubaho ushaka mu gihe ushakiye. Ayibonye? Nubwo wabona avantage z'iby'isi zingana gute, ntuvaho Imana yaguhambiriye, keretse ariyo ku mpamvu zitandukanye, kandi ntabwo isenya ibi ngo yubake ibindi. Kubw'ibyo abantu bafite imihamagaro muri iki gihe ni bake, byinshi ni bya Ismaeli gusa. Wabyumvise? Ushobora kwextending umurimo w'Imana, Imana kuyoboye. Amen. Ariko nta gutasha missionnaire, ntibishoboka. Wabyumvise? Nta n'amahoro wagira. Uyu munsi ibintu byari bivanze. Paulo ntago yabaga ahashaka igihe ashakiye, kuko yavuze ngo ni imbohe. Ari nigiye umwuka yavuga imibabaro imutegereje, bakamugira inama bari kumwe nawe ngo nayikwebe. Ntimubizi? Akavuga ngo mureke kwishingura umutima.
ntago niteguye gusa munyuza kubabaza kubwe no gupfa. Uriya n'umuhamagaro. Nyuma buriya mugabo yari afite uburenganzira bwo guhugura abandi kuko yari intangarugero. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Urahambira. Wabise? Nta muntu afite umuhamagaro ukuri daimoni zamuteye. Yahita agenda uko ibihe bigenda mu buryo yabona afite amavantage materiel y'akanya gato mu bintu runaka wamuhamagara akawuta gawusigiye abandi. Hari abandi umuhamagaro. Ko ari uhamagawe ufata gutyo noneho ngo usigira abandi. Inshingano ishobora gusigirwa abandi ariko apana umuhamagaro. Mwabyumvise? Ni nkuko bambwiye ati rero hano muri Korea y'Amajyepfo ko n'abakristo benshi, sibyo? Korea y'Amajyepfo rwose dufite buri kintu cyose, noneho Apostle François ngwino noneho utubere umuyobozi, utubere umwigisha hano, sibyo? Tuguhemba amadolari 100 ku kwezi, tuguhe n'indege zaje gutwara ukaza gusura mu Rwanda uko ushaka, ariko tubere kujana gutya. Nuko bambwiye ngo na Korea barayimpa. Ntibishobora gukunda kuko ndahambiriwe umuhamagaro w'Imana. Manishimwe. Uyu munsi rero abantu barakinisha iby'Imana kuko biravangitiranye. Nibaza umuhamagaro, office nibaza cyari cyo, ministry biravangitiranye. Ndanyubise ngewe mbita des opportunistes. Abantu bagakorera Imana par opportunisme. Mwabyumvise? Abantu bakorera Imana par opportunisme kuko namabura kindi babonye ibindi byabungura babivamo. Kadusome ariya yo ku 20 umurongo 22 23 24. None dore ngiye i Yerusalemu mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko Umwuka Wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegererejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Wabise? Igikuru kuri we ni iki Paulo? Kurangiza. C'est tout? Sugutinya makuba, sugutinya ibibazo. Kuko yarahamagawe kandi arabizi ko umuhamagaro ni iminyururu iduhambiriye mu mutima. Umuhamagaro ukuri. Mukurikire. Umuhamagaro urevoliwa. Umuhamagaro urakura. Amen. Ibintu bitandukanye, l'appel évolue, umuhamagaro urakura. Ibyakozwe n'umwa 13:24. Mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha, ari bo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Lukiyosi w'umunyakurene na Manayeni wareranywe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Amen. Amen. Bari abakozi b'Imana, yo leadership itorero rya Antiokia. Babavuze amazina, harimo na Sawuli na Barinaba. Bose Umwuka Wera yavuze ngo harimo abahanuzi muri bo n'abigisha. Mugeze bavuga intumwa? Oya. None bari barasenga nko bisanzwe biyiriza basenga mu Imana, ni Umwuka Wera yababwiye ngo mundobanurire Sawuli na Barinaba ku murimo nabahamagariye. Sibyo? Babarambika ibiganza
baraborohereza guhera icyo gihe baba intumwa. Sawuli na Baronaba, aho niho hatangiye izina rya Pawulo. Murabona ko batangiye muri bo ari abahanuzi n'abigisha, hanyuma apel irakura bavamo intumwa. Bamanutse cyangwa bazamutse. Donc l'appel irakura. Amen. Mwabyumvise? Ariko ntabwo ari wowe ubivuga ngo ndashaka no kubibi, kubera yuko ikintu cyitwa apel ntigituruka ku muntu, gituruka ku Mana ihamagara. Umuhamagaro urakura. Ninde ukuza? Ni umwami, ko niwe yahamagaye, niwe nyirawo. Ntabwo ari uvuga ngo noneho ugiye singira intumwa nako singira umushumba giye mbaye intumwa. Ntabwo ari byo. Umuhamagaro urakura, ntabwo usubira inyuma, urakura. Tukabibonye? Ikindi nacyo, Imana itwemerera ko mu buzima bwacu busanzwe bwose, amen, nabwo bushobora kwevuriwa. L'appel évolue, umuhamagaro urakura, n'ubuzima bw'abantu b'Imana, Imana itwemereye ko bushobora gutera imbere. Mwabyumvise? Ariko byo urabyemerewe biva. Mwabyumvise? Nuvuga ngo nimba warahamagawe, sibyo, ufite akaduka gato, warahamagawe umuhamagaro wa rusange, sibyo, Imana ikwemera ngo binyuze mu nzira y'ukuri bikaba bigushobokeye, ushobora guhinduka importateur umukristo. Ese mwabyumvise? Kuki mutabyumva? Umuhamagaro urakura, n'ubuzima bw'abantu b'Imana burakura. Ariko umuhamagaro ukuzwa na nyirawo ari Imana. Ariko ubuzima bwawe bushobora kwaguka bivuye kuri wowe, kandi Imana ikaguha umugisha. Katubirebe hega n'ikibazo. Abakorinto wa mbere 7:20-21. Ntabwo hakuru umuhamagaro gusa. Amen. Imana nimba ikuza umuhamagaro, sibyo, Imana ifuza ko n'abantu b'Imana bahagukirwa mu buzima bwabo bw'umubiri. Nsomere. Umuntu wese agume uko yarari agihamagarwa. Okay. Umuhamagaro wa rusa. Umviriza, muraza kubikurikira. Igice cya 7 cy'Abakorinto wa mbere mu bisanzwe ni byerekeye urushako, sibyo? Okay? Ariko Imana igahita inyuzamo inyigisho za buri bihe byose muri domene zose, sibyo? Mwabyumvise? Ijambo nyamukuru ni urushako. Abakorinto bari bandikiye intumwa bayitumyeho kubyerekeye ibintu bya mariage, ariko hano intumwa igenda kure, iragura inyigisho. Okay? Ngo uwahamagaye wese mu gakiza, umuhamagaro rusange, sibyo, ngo nagume ukwari, sibyo. Nimba wahamagaye uri umukene nta kibazo, nimba wahamagaye uri umukire nta kibazo. Mwabyumvise? Hano muri icyo gihe cya Pawulo yafashe urugero rw'imbata, kuko hariho aba esclave. Ngo nimba wahamagaye uri esclave, imbata, ntugire ikibazo. Ngo noneho ngo imbata se kandi nkijijwe. Mwabyumvise? Ariko imbata uyu munsi ushobora gushamo ibindi. Mwabyumvise? Kuko c'est un état, ni situation agakiza kagusanzemo, sibyo? Nuvuga igihe Imana yaguhamagaraga umuhamagaro rusange ukizwa, sibyo, hari icyo wari uricyo mu buzima, ngo ntugire ikibazo nimba bikimeze uko, sibyo? Amen. Komeza. Mbese uhamagawe uri imbata ntibikakubabaze. Ntiyumva? Ntibikakubabaze kuko ntabwo ari wabyigize. Icyakora niba ushobora kubaturwa ubikore
Voilà. Niba ushobora guhindura eta yawe, situation yawe, bikore. Imana gubyanze. Ahubwo irabyikwifuriza. Ntabwo byumvikana se? Uyu munsi pesi ninga byumva kuko icyo gihe kugira imbata byari ibintu bisanzwe. Amen. Uyu munsi twashobora gufata izindi eta situation Imana idusangamo. Sibyo? Nimba warahamagawe uri un petit fonctionnaire, ntibigutera ifunwe kuko ufite ikirenze ibyo, uri umutunzi muri Kristo. Ariko nimba ushobora no guhinduka rero manager mu nzira nziza, Paulo avuga mu gifaransa ngo profitez-en. Ntabwo mubyumva se? Nuvuga ngo ariko se ubwo se ukurarikira hekada, mwabyumvise se? Amen. Umviriza. Car as-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas. Ne t'en inquiète pas. C'est bien. Mais si tu peux devenir libre, profitez-en plutôt. Mwabyumvise? Nuva ano urabona ko Umwuka Wera ntabwo umuhamagaro gusa Imana ukuza. Amen. Uko umuntu agenda ko aba umwizerwa, ariko n'ubuzima bwacu busanzwe Imana ishaka ko duprogressa. Ariko mu nzira Erega nibyo. Kuko niba taprogressa abo ba Kristo, na eglise ntizaprogressa. None se kambabazi ikibazo. Ese le besoin z'itorero imyaka 10 ishize nizo zikiri besoin? None se abantu bakomeza kuba muri condition imyaka 10 ishize bisagenda gute? Nuvuga ngo abakozi b'Imana bahamagawe full time nimba barahembwaga amafaranga 15,000 hashize imyaka 10. Sibyo? None turi muri 2024. Abakristo bitoro niba bakomeza kuba muri ya condition cyagiye bahamagagwa. Sibyo? Nuvuga ngo bari abakozi b'Imana bari full time. Sibyo? Satani azabagaragaza. Kuko bazakomeza kuba 15,000 kandi ni mituyu. Wabe muri muzi ko eglise igira amasharge cyangwa ntabyo bari muzi? Ntabyo muzi? Oya, kandi babayobora abamarayika. Nuvuga ngo rero mu mugambi w'Imana nkuko imyamagaro yamagaye gukura, sibyo? N'abakristo bamagariwe guprogressa mu buzima bwabo. Kuko niba taprogressa n'itoro ntago rizaprogressa mu nshingano zaryo. Mwabyumvise? Nuvuga ngo itoro ry'Imana uko imyamagaro Imana yikuza. Amen. Gakuza n'amavuta. Haleluya. N'inshingano zikwiye kuba nyinshi zigakura. N'ubuzima bw'abagize itorero bukwiye kwaguka. Kuko niba utaguka itorero rizaba ari être en décalage, cyangwa anachronisme. Ibintu biri anachronique ni ibintu bitajyanye n'igihe. Mwebwe muracyari mu myaka 10 yashize, sibyo? Mu mikoro y'itorero. Okay? Sibyo? Kandi probleme z'icyo gihe nizihwanye na probleme z'igihe cya none. Sibyo? Kandi ntabwo ari izi nkingi zikwiye kwagukirwa. Wabyumvise? Izakomeza gutya gusa kugezaho Imana izashakira ko bazisimbuza kubaka ibindi. N'abantu b'Imana nawe bafite imyamagaro ya rusange bakwiye guprogressa. D'esclave à l'homme libre. Kuva mu buto ukagukirwa. Ufite akaduka gato ahinduke importateur. Imana yagucyubahiro. Haleluya. Ufite chiffre d'affaires ya miliyoni 10 umunsi, ifoka mu myaka 5 iri imbere agira chiffre d'affaires ya miliyari. Ariko ikibazo gira kubera ko Imana itanga n'umugisha nuko n'abaprogressa mu by'umubiri bigarukira kuri bo, ntago bigira ingaruka ku itorero.
ntago murabona itorero riri hafi kugwa ku bantu ariko kuri parikingi haparitse amajipe miliyoni. Bimeze bite? Araho bihuye anakronise. Wewe iri jambo ni challenge ikomeye. Ntabwo abantu b'Imana mwabona ba progressa, sibyo? Mu by'umubiri eglise ni progress. Hari ikibazo gihari. Kandi hari urubanza kuri iryo torero. Hawe? Kese nimbara abantu b'abashitsi babapitangiye bigendera. Normalement Imana ishaka ko abantu ba progressa, bagukirwa mu mikoro, mu buzima bwabo. Intego ya mukuru Imana ibyifuza inatanga umukino abikora nukugira ngo inzu yayo nayo yagukirwe. Ariko iyo abantu bagukirwa ariko n'ibingiruka ku itoro ry'Imana ni umuvumo. Abantu benshi rero kubera ko ari abantu bakunda ibintu, sibyo? Ntibamenya se kubera iki imbere nta nigari nari mfite, sibyo? Nkiza mu muhamagaro rusange none ufite amazu 3, mfite amajipe, mfite ibiki, mfite ni imodoka itwara umukozi kujya guhaha, mfite ni ijya kuzana ibyatsi, mfite ibiki. Ariko itoro ry'Imana, sibyo? Icyo yatangaga kiriya gihe nta nigara afite, nibyo agitanga. Umva ari bizima. Reka tukuze by'umwete. Umva ko abantu benshi bari mu bugugu, ngo n'amafaranga yanjye, ngo n'ibyanjye, ngo n'iyimwe nkora. Numenye impamvu Imana ibikora. Mwabise? Donc, si le progrès matériel des chrétiens n'impacte pas l'église, c'est une malédiction. Nimba gutera imbere ko abakristo mu by'umubiri bitagira ingaruka ku itorero ryabo ni umuvumo. Kandi zagariga Imana ibambure nubwo gihe ntabyifuza. Voilà, écoutez bien. L'appel peut évoluer, mais cela ne vient pas de l'ambition, ne vient pas ni de l'ambition, ni de la présomption, ni de la prétention de l'homme. Vuga ngo umuhamagaro ukwiye kwaguka ariko biva kumana. Saulo na Barnaba twabonye ko batatangiye ari intumwa. Ntitwabibonye. Car c'est Dieu qui appelle et qui établit. Sibyo? Paulo ravuga Galatia 2:8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Voilà. Turashaka kwiruka rero vuba. Manishimwe. Kuko uwahaye Petero ubutware ngo atumwe ku bakebwe ari nawe wabumpaye, nanjye ngo ntumwe ku banyamahanga. Amen. Yaba Paulo yaba Petero barabihawe. Mwabyumvise? Ni umuhamagaro. Ariko nukubaha gusa nuze ibintu by'ingenzi gusa, sibyo? Kuko yana amasomo menshi yashobora gufata n'imyaka. Dusome Tito 1:5. Cyatumye gusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amen. Amen. Twibaze ikibazo. Paulo abwiye Tito impamvu yamushyize mu kigwa cy'ikirete muri Mediterane, niho Barnaba akomoka. Crete niho harakitwa Crete. Okay? Ni ahantu bakunda Erdogan Turkiya aravuga ngo baraharwana n'Abagiriki. Okay. Noneho impamvu nagusize Crete kuko Paulo yagiye agera mu kigo cya Crete arabwiza ubutumwa abantu barakizwa. Impamvu nagusize Crete Tito nugira ngo muri buri mudugudu ko hariho amavire, sibyo? Muri nikigwa kinini ngo agire gute ashireho abakuru. Nashaka ndebe ko ijambo ry'Imana ryinjiye muri mwe. Ninde yahamagariye gushira abakuru b'itorero? Ninde? None abo bakuru b'itorero bashizwe muri amatorero y'iyo migi bashizeho nande? None ni ministry ni office? Ni office. Ara mumaze gukura. Nuvuga ngo basanzwe bafite imihamagaro.
mwabyumvise nuvuga ngo Paulo aha inshingano Tito kugira ngo kuko we imimubanye myinshi champ missionnaire ya Paulo yari large yari isi yose y'amahanga ati rero wowe rero mu cimbo cyanjye uturanye bakuru muri buri ville yose itorero ryavutse amen nuvuga ngo hari abantu babansiye bakuri abandi amen hari abahamagawe bahari deja Paulo yaforme wowe cyo nguhaye shiraho abakuru kuko ari Tito bashiraho rero ntabwo ari umuhamagaro basanzwe bafite umuhamagaro w'umwihariko ahasigaye ni discernement y'umwuka wera muri Tito kugira ngo amenye ninde ari buhabwe inshingano nuvuga ngo Tito araza gutanga inshingano araza gutanga task aza gutanga charge natanga umuhamagaro nimumva se ko mumaze kubyumva Benet amaturo menshi yubakitse mu bujiji no mu byumviro by'abantu nabwo ijambo ry'Imana bayibise kuko impumyi nishobora kuyobora iyindi impumyi mu ijuru Imana ari imirimo myinshi itanemera ntiyemera kuko ibintu byose bitubatse kuri principe yayo ntabwo Imana ibyemera kubera iki nigeze kubasobanurira Dawidi yacura isanduka hari umuntu wapfuye yitwa Uzi kubera iki kubera ko Uzi yapfuye kandi yaragiye gufata isanduka ishaka kugwa kubera ko Imana yamwishe kuko baje kumenya ku isanduka y'Uwiteka ihekwa hano buriya buryo bwo kwishyira ku igare ikurwa n'inka n'uburyo bw'Abafilisitiya bw'Abapagani mwabizi donc principe z'Imana ziri hejuru igikuru ntabwo ari kujya gukora umurimo mwiza igikuru ukorwe muri principe z'Imana ibidakorwa muri principe z'Imana ntizemewe nibyemewe nubwo byakutwa ko ari byiza aho hano ni muhazi se na Dawidi muri uwo mwanya ntiyabitahuye kuri Imana imwishe kandi yashaka gukora igikorwa cyiza aramire isanduka ariko mu nyuma yaje kumenya ibyo ari byo Imana nikinisha ijambo ryayo ni guhamagara mu muhamagaro ukwiye kuwumenya ukamenya n'ibyawo kugira ngo ukore mu muhamagaro w'Imana bikurikije principe zayo pana uko abandi bakora uko Imana ivuga Imana ishimwe haleluya katurangize kuri ibi byose mwabyumvise nibura uyu munsi wamenye ko twese twahamagaye umuhamagaro wa rusange mu bahamagaye umuhamagaro rusange Imana irazi kongera igahamagara mu buryo bw'umwihariko ariko nta muntu azavuga ngo jewe sinkorera Imana kuko nta mwihariko umuhamagaro w'umwihariko mfite abadafite umwihariko umuhamagaro w'umwihariko bafite inshingano buri mukristo ntiyabura inshingano taske ni nyinshi ntabwo wabura icyo ukora turangize rero Abaroma 11:29 kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa amen bitavuguruzwa ariko mu Gifaransa ngo Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel nuvuga ngo Imana ntago yicuza umuhamagaro wayo n'impano zayo kubera iki mwabisomye se Imana ntago yicuza umuhamagaro wayo n'impano zayo kubera iki kubera ko Imana iticuza umuhamagaro wayo n'impano zayo car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel kubera iki ni ukuvuga ngo umuhamagaro isoko y'umuhamagaro mu Mana isoko y'umuhamagaro wo gukorera Imana amen ni isoko imwe n'impano zayo wanyuze kuko
ihamagara nitanga impano, kandi impano ntiyiva ku muntu yakira, yiva kushaka kuyitanga. N'umuhamagaro rero ntacyo ukora, ni Imana ihamagara. N'impano zayo ntacyo ukora, ni Imana izitanga. Rero iyo ihamagaye ntabwo iba yibeshye, na niyo mpamvu itazigera yicuza. Amen, amen, haleluya. Uraza kwibaza kuko Imana yabwiye Samuel ngo iricujije impamvu Sawuli abaye umwami. Kwereke kuko Sawuli yavuye mu busabe bw'abantu, ariko Imana ntigeze yicuza Dawidi, kuko Dawidi niyo yamuhamagaye. Amen. Umwami Sawuli n'abantu bamusabye, turashaka umwami tumere nk'andi mahanga, ariko Dawidi ni Imana ubwayo yamuhamagaye. Nigeze agenda ngo niwe yamuhamagaye. Niyo mpamvu itigeze yicuza. Rero iyo duhamagawe n'Imana by'ukuri, amen, haleluya, nicyo kimwe no guhabwa impano zayo. Tugiye kumenya ko si ibyacu, ni ibya nyirabyo wabitanze, bikwiye gukorera we gusa. Wabizi, bikwiye gukorera we, niwe bikwiye gukorera. L'appel doit être au service de Dieu, les dons doivent être au service de Dieu, pas au service de l'homme et de son orgueil. Umuhamagaro ukwiye gukorera nyirawo ni Imana, n'impano zayo zikwiye gukorera Imana, kuko muri ibyo byose ntacyo dufite twatanze. Jewe nasanze Imana yampamagaye, ngikumenya nahamagara iki, nkamenya n'impano zayo, none bikakorera Imana. Amen, haleluya, haleluya. Imana ntago icuza umuhamagaro wayo n'impano zayo, ntago yicuza. Aravuze ngo nivuguruzwe, Dieu ne se répand pas. Haleluya. Na niyo mpamvu ubona abo yahamagaye by'ukuri banyura mu bintu bikomeye, inimaginable, bagatena. Mabiyoze, kuko umuhamagaro nyawo ufite imbaraga, kuko ni iminyururu yo mu ijuru iba yaguhambiriye. Haleluya. Bariya badema mumva ngo bageze ahantu bava mu gaki, bava mu sinzi imihamagaro yawo ni problematique. Abantu bahamagaye by'ukuri, mugeze mumva Timoteyo ngo yaretse Paulo, mubyumva? Dema ntiyamuretse Paulo. Mugeze mumva Mariko agenda nyuma agahera, nimufite ubutumwa bwiza bwa Mariko? Ariko akiri umwana mu bwana yagira gutya akavuga ngo akumbuye nyina, ariko amaze gukura yabaye umukozi w'Imana ujuje ibyangombwa, kandi yagize umumaro cyane no muri ministeri ya Paulo. Haleluya. Niwe dusoma ariya ngo ubutumwa bwanditswe na Mariko. Biriya byari ubwana, yarakikurikira yarakikurikira nyirarume Barunaba, kuko umushiki wa Barunaba ni nyina wa Mariko. Wayibize? Ariko amaze gukura rero akamenya ibyo ubwe none agakizo giti cye, wa muhamagaro usanga akawumva. Murabona ko yavuye mu mukozi w'Imana. Ntabwo ari umuhamagaro ukuri uva mu ijuru. Amen, haleluya. Nashaka murangize kuri iki ngo ya mihamagaro navuze ni mihamagaro iva mu ijuru, kandi kiva mu ijuru cyane isi. Imana yabwa icyubahiro. Kadusome hano. Ese hari ikintu byabunguye? Mutaragenda kumbwira bariya bene wanyu basubize ibintu biyitirira. Yavuze no mu 26:19. Turangiriza. Mwami Agripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru. Amen. Paulo, ibyo yeretswe byavuye mu ijuru, hanyuma agahita avuga impamvu ibyo yeretswe n'amajwi yumvise n'uwamuhamagaye
amen, bifite imbaraga kurusha ibyari bigize ubuzima bwe by'indamu. Abafilipi 3:14. Mwumva impamvu Pawulo watigeze asubira inyuma. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Aha, umuhamagaro wavuye mu ijuru. Umuhamagaro wavuye mu ijuru ntabwo uneshwa. Ibihe bikomeye biraza ukisanga uracyarimo. Mabizi. Niyo mpamvu ziriya ntumwa umwami wazo amaze kubambwa baragiye kuroba, ariko kandi bongera barafatwa. Ntimubizi? Bongera barafatwa na Kristo. Umuhamagaro nyawo ni umunyururu ukubohanije na Kristo. Bwabo bukene, byaba ibibazo bimeze gute, umuntu yahamagawe koko muri ya muhamagaro w'umwihariko ntashobora kubivamo. Amen. Ariko bari mu nshingano bashobora kuzivamo ku mpamvu zitandukanye. Uwiteka Nyiringabo, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimira iminsi 5 wabanye natwe mu kwiyiriza no gusenga no kwigisha ijambo ryawe. Umugisha abantu bose babaye muri ibi bihe byo gusenga no kwiyiriza. Buri umwe wese Mwami ibyo akwifuzaho n'ibyo umwifuzaho ni wowe ubizi. Ukorera buri muntu wese ibirenze kure ibyo asaba n'ibyo yibwira. Kandi izi nyigisho niziba imfabusa, bazazibyaza umusaruro mu kuzifashisha n'abandi. Umugisha rero itorero Beteli muri gahunda yo gusenga ngaruka kwezi, ntituzigire ducogora, ariko dukomeze tugwize ishyaka n'umurava. Komeza ufungura ubwenge tutariyanditse byera no gukura mu bwiru bw'Imana. Urakoze, nkuragije n'amateraniro ya nimugoroba mu kanya mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen.